Myntri ketenat kakoi kakia kajelau ba elhek ne kasi palai lalai Jngoh ya Nongmynsong hadian ba arngut ki syukurim na katai kathan kilayo ya COVID-19. Ha katai jinglit Jngoh la don langru UDHS Dr. Amanwar UDMHU ka East Kasils Dr. M Basewat nolor rangba snong bat kwe kiwei. Nakaliang Myntri hadian bulawan Jngoh ya katai kajaka ula kentu ki nongsong snong ba kimdei satya bandret mensiam na marka sarkar klasim kia menpen biang lut ya ki jingyada. Le konten menjun hindra ya kini ka yeng kasam ka bak maki ki yo ek ni jing pang la completely na gasnong la kit kya gani la le ka konten menjun ek tang ni ke ria hi ini ki jaka nginom ngimla ine igine namar babon ki yeng kisam ki beli tre likta yu kambat long ru ka community transmission kamdan kana ru ka bolong kala long ka community spread Tadi nak tahu, ngim dan kam melek containment area kini baru hindra ki suang ban fikir ki beri baru. Dan kini jaka kini kadang ban fikir bagim day ban julek pathar. Tangkat tahi. Ya ai tangki bagi long self discipline. So bodon ku kata ke jingjah hapo kini ka senang Nongmynsong. Bagi kuat ban pertib ki pajba ningkong bagim day ban shifting. Bagim day ban shifting bagi pajba bahasa marjan merpah ni ru bagim day ban shifting. Kini ke Jepang ke Jepang ke ong bamla ban pengkoi ni ke Jepang ke bala ban pengkoi mkia di tang ni ke jenggerpat ke jongi ne kaliang jong aku memeli jongi jong snong ramba snong sekretari snong ke snong bangim de ban ik nyo ben ya kano ke yeng ke boyo muta ke Jepang kata ban kong ke message ni kwa ban pa sipi bagi miro seki message bagi ong bah kiri ki beriu bami nang Nongmynsong mata ke channel sabar la sa nyo ben ni kiru ngam kwa banja kumta kumde ban kumta balik nyo ben ni ki beriu jongi Itu ki beriu, rumde dong bagi beriu Nongmynsong dan nak kawin untuk Jakarta. Bon ba kelayu ayo COVID-19. Ngimde ben nyoba nyiki. Ngimde ben don kedo ka stigmatization. Ngimde ben stigmatization no. Kata ka di jenggerpa ka jongi ben mikwa ben pha kata masih ya baro. Ngimde ben sim ben nyoba ya no bayo di Jepang ke bala bon habro oi ke perthai. Kamdi wajah khala Nongmynsong ne jakla ang ni po ka megalia ka jongi. Keja habro ko ke perthai barbaro ko ke perthai ki jam ki kot. Lada kandan ke dawai do mentaru ki pajba ki kot ki kia. Te khampan kham sutu percaya ke ni di don doktor jongi yang ni di HSMI in percaya isu ipi ke baidai bakumno bangim de ban septing lade ban stigmatize ya kino ki bayo yo COVID-19. Khubor khamsaya ki khubor ki basniu ki bafa lingbai ni ki social media ini de ban kem ki ban ai ki jingpen sitom. Ngimsya ban le ne. Kiong ki setu ba ki beri bami Nongmynsong baro layo jingpang dot. Kiong hadu ba hadu ki batreh bo terpom hadim senyong ki biwi Jakarta ki layo COVID-19. Kam dan mu kata ki. Menen ki phone nga kiong itu batreh po secretariat batreh bot CM batreh ki kita ro nak la tang Malaysia beli test ki bala ya ka contact tracing ya kata ro ki simba layo ay ki jingpang COVID-19. Bale ban long panik hadu tata bale ban septing. Ni ong ikum kini ki beriu ki bapa kini kubor lamler kini kubor ki basniu di ban penistam. Ini hang ni mentah buat i minister badan buram kalong bangin ai mensim ya ke yeng bade ka snong hi brokoi bat kaju ngin yai ban biang mentah ngim dei ban khan ben yanu para marjan ka yeng ka snong ya ki mi ki batrai bakta na kani ka snong ngim dei ban don ka jing pet khmat yanu ka jing isan khmat yanu ta ring ban ko kebar ngiladap ai ki advisory na po health department ki babun katangan yaiban biang saisian mentang inem ongsu ka social distancing ngin pirmina da koi kaktien bat kata ka dei ka physical distancing kam dei social distancing kala dei no physical distancing ngiong ningkong wa ka dei life foot 3 feet apart mentang inong 5 feet to 6 feet apart kebar sanitizer ngilong body ben perangkap ki sanitizer but kata kanang ya di nomor bani bakadang don kenika but kenika jing peron kami sanitizer mentalili kan ngin kam yai ban bahaya kata but kebaar pada ban thet ti ke ke batut kata ro kanang ya mo kita ki advisory ki jongi but ke kam kong sanne bandengi ki mas sakawai ke bangila ni kwa ban pesotu ya berkhat banta shimbet bafidai asymptomatic carrier jong new virus baro nangi ngidai ki asymptomatic carrier jong new virus shimno kumta padla ngilong kumta kamut ngi yada yala dia bat ngiada ya kiwei bat baro ladang shim bangi ngidai ki asymptomatic carrier kamut ngin husiar padla ngi husiar kong ni kamut kamla ban pur gani containment zone kalong ba kasnong galakit kianang ni lembaga jing ai jing batha bat ka advice na i
minister badan buram jengi kani ka yang menta kadan hang ni mendan barung bami kani ka yang bat kata ka dei ka containment ka jungi kum kalong menta kampat don ka community spread but kini ki khubor ham saya ki bami sharum seneng wat num nget yaki but wat num sim ba ki dei ki khubor ki ba sisa lemna kami hinangi na po health department lan na government ki nano tikum kini ki bapmi kini kot ki khubor kamot kaan kan le ya ka badan kam te sakawai bada kalong ba menta ya kini ki bapang barkhat bangyong badan virus mdan wairu bastamjur kilong kumbalong mga mafihi tambak silong baki dan uni virus but ni nang ni skmat ngi de manlian bangin im bat uni virus kumbalong gini ki bayong kli bangiyo man kapor haman bakadai ka season kani rukan wan hi man kapor ni but ngi haban im gini tigini ki advisory ki boy ai na po health department ladangi bot di gani kamut ladangi khanyi ladi bangi dai ki asymptomatic carrier ngi sumar but ngi don ya kani ka individual discipline iway kamut ya kani ka spread ngila ban tem ya kani ka spread but nginget scam ba nang ni khmat kamut larang iyo kini yes kamut ngila ban ai ka jing sumari kitu ki bastamjur dai kumbalang mentam ndan manu bastamjur ngisu isolate ya kini bakadang dai kabadang sedang menta bu dai virus buat mai nda hadin da poi hadin katukan ni por ngin haban im bat uni virus ngin habat im haki ying sistem lajong bat uni virus bat nginang gindai manang banya dai di bangin lat na kajing por safyang kapastet dong ni cupa